Donna perjun nami di rohan gila olo masih mulai leleku paimang ngolmolan itu suara barita Maurasia apenas sopan kamaki karbege yang babarita madong sidoli inasai magapula sakit ay mo asa man mo tarikon baju pangnoton ko saksi marbudi panggatiki dilakuni so tarno kami mananga ito mengalusihan kami dari matimu orang tua dan tahu sono malingling ate-ate diri bayiku suku-suki habu asani harsaki leleku paimang ngol-ngolan itu suara barita tua udah siang apenas sopan agamaki kaltegi yang babarita ngadong sidoli inasai mangapula sakit ay mo asa man mo tarikon baju panggoton luko saksi marbuni panggatiki dilakuni so tardo kami mananga ito mengalusihan kami dari matimu orang tua yang tahu sono malingling hati-hati diri bayiku suku-suki hiruki habu asani harsaki hiruki habu asani harsaki